Wel, fáilte chdiolalav ulla gynnichiad Bùth Obrach Seinn nan Salm yn Gaelic agus Calum tank bhrigeadh gan chum Gaelach Sean yn cuimseachadh out go straight Bùth Obrach Seinn nan had ich jaurig soos gonna marst naflon mas yn Bhiodh hon agus ha Calum ha táisceach idhlig fer aniu le fhonn ha gemach kommente ag am bhant van mis minnig me gaan maken kwaad die ha a fhonn French agus stochs kwaad die soundien as een nooi ha fhonn so at de heitig le cóisiad ha setting aan le cóisiad agus de gleich ag am bhant agus ma mis minnig me gaan maken toch schalten het van me laat kollig die hele dis je nooi schaun nos na nooi tradition te has nie klech genu as na hekelje na schon na Salm nan dus ha en je curious na Bùth Obrach cuimseachadh cuimseachadh brin ma jen jachtri na Salm as toch rutbek jachtri en hoiseach die de rutbek agus ha geloortuin han es cuimseachadh na ha mische en vi brin ma jen jachtri na Salm doladash toch blione dus ha am gedje doike behoud gin táisceach ha genaime ga na Salm na chud an den glán hoise. Dus gaat je gechiad Salm na chud an den glá gan heachguleintjiag Thigeabh ha een heachguleintjiag siachiadjiag cugitse naig agus ha sin gedéis voor stoch kiad blion na faske kiad blion go le van na lesachi agus suas gan na ma seo siachiadjiag cugitse naig na dó je burnig a dunne vi kun salamedord an de beelarish agus a koju gaan de Salm goed aan de glóan warsan gat has ni kletsin gro de Salm Gaelic en glach geronne seo nis Vasia Salm an aandewaard en glachkuk. Few van de naimshen. Kan een raaste voor net de geen goed aan de gló zoals go. Ham ik kletsch jedig figuurlijntjiag neikjiag. Net je wil een neikjiag. Agus zijn de feine was she French martyrs stilt Elgin Dundee agus Old London. Dus je mag als ne Shia a fhonn sin agus sin tan am bhacan a fhonn sin sé the long tunes na fhonn ada. Nis uadig an tmígal le jedig na nraichte na táiseach ha na fiide ha gaharich an óig bha sin dianú na Salm gan an óig hacan iniu. Agus ha mé fiadi féin amach brínig an atí gaine Kaatje na kógaharich an óig séine war seo. Van an óig wat dianú na fhonn sean kiad an de bblionichen clech na sia fhonn war seo na sia long tunes. Haar geged van an óig ha as ni gan dianú nu mar éis an blad. Se hier daar gehaun gewel an hoigenal a séin hier da leine jen around agus gaan jullie presenter en dan je kunnen maken leine toesje kunnen riu en res leine jen around. Dus een nooie ga je nu als een schön toy na fijn vat en long tunes waar presenter het toesje le kunnen maken leine. Zo wat ik jullie als ik hier Bùth Obrach zo schalting ha een aardige agus waar ater een nooi waar maar is een plaat een fijne zoals je zijn French het ik nu agus gaan je klaar zo miaken je nooi was zo waardigheid jidig settingen ga je nu le ver Joseph Menser ze zijn ver geramatjoch kuul han ik genool gerne riach je wil het ook keer jiag dat ik het zeg ja agus
sé rhaine a chud a sias an gló yn oes Seinn y fad y clech siod na ffain, na sia ffain y fa sio. Agus fa aharach ydy nianw o'r, fo ach gwaach, mae'r eisiau blad. Mae setting ag y Sean Frangish, na French, mae'r fad y hyn an y roes, agus an artig yn elle. Agus a sian ac yn ydych o sias an yn cael. So, gyda sy'n yw'n hort, bryn mae gen iachtri a chwys, a chrwth am i gyr i gianw len y strehan dy fwyd yn obrach sio, sy'n gael hadys edd jeich gen y ffain had y chlech gycomynta. Agus ha tŵmich i leth, ffigyd sy'n cehed y gwy nawn, ac ymel iolus ac ymhyn mae'r eisiau blad. So, fa mi gyr i torsg y clesio yn ffôn yma sio French, agus gyd o'ch gael hadys edd, agus feinken y dyn a haarchen a hawn, agus catio mel at colch di chele, van een nooi heet Joseph Menser, nooi Seinn was zo, agus een nooi had a chlechke le korsalen, gaim me woord. Agus femi mi kantin ha gemholgen ha vismunige ma jen, men kommen geelig hele wie, gemoor cool, agus tot taik gaf jahan di cymal na Salm yn Gaelic dol, egon dol edrych siont mil a ffigyd bilion am y credj. Von am hinchak is sy'n sgoltion yn Gaelic horsig sy'n dianw sy'n condisach lawn, agus ha mar chwarpish gemont haast. Agus bachmal am taik fwr hod gaif sy'n sy'n chymal dol, agus ma'n had ydw fi tot taik jane. En Seinn fliesel ha sio ga imedach dyna. Agus ag annan gada ha Seinn Gaelic crion ag as gymor mar y fa yn edrych am isiog. Ha atig yn awn a hast y cymal sydd efo Seinn Gaelic. Agus mar ffarst y hyd efo Gaelic, gymor mar ffarst ie, bi 3 Seinn Salm yn Gaelic awn, fer ik yn torsach edrych ni an agus ik yn iedig. So, Hamis mae'n eich yn hos sy'n yn eich y bryn mae ien, nôr ydych anyn gwyachdri o'r se. Gynech na ffain fa sio hod sias lefer tiel heitli ffôn nyglisir an y ochydiog trifigyd ga, siachyd sy ga, agus sŵr ag adyn sy'n mi ffein yn gwdrainia an y lior. Agus nôr yd sy'n meinser, Rha'n jesyn cwydioch gyda geistioch di ffyrinio fa anamol ag cnwmach y loina an y gysori gernish agus adyn gan hiorsan agus chasien y chwth sias an nwch gydiog siachyd sy'n ga. So, ffydys ni golad as fo am go iachtrig ys y bryd mae ein sians, mae cers sy'n mi ag dyna. Fon as ni clar ag sioch an Bhiodh has o awn agus mae cers sy'n mi ag dyna. Ha vi gan magaif stoch insgan af om geelach agus geníisgat go ha dene ffain mar eisiau blad ha sy giori bachnaulaif migol hadished. Has yn torsgrin hechgons le French agus chwle da hechgon van y sioswas gan y marst ha mi nochus gandúrigan ha fhonn at yr Gaelic i anu. Rwyd ha mi giori i anu cwniati dyn Bùth Obrach Seinn siega mi gamar Ar Bùth Obrach practicach, agus gada hagamaid yn o'ch bryn mae ien iachtri. Rwy'n dasyn ni cymadish agus fiach ni brosnach ag se brosnach ag yn doi hasinio iolach, o'r hasinio dy fi iolach ffadar beha an y fi cwydamach y lein agus presentau. Nes ha ffein yn y ffein, dydych o ni isgaif, ha gwyd ysio smodych yma ien mas i giori Bùth Obrach agus nisio mi gaif, ha na ffain gylid ha gymel iolus ac ymhyn agus ha mi ydych lech gyg se. Torsg Balerma, Bedford, Coleshill, Dundee, Evan, French as yn gianw sy'n new, Free Church, Glencairn, Kilmarnock, Martyrs, Martyrdom, Montrose, Moravia, Morven, New London, New Cambridge, Stornoway, Stroudwater, St David, St Paul, St Mary's, Torwood, agus Walsall. Agus
Mae Jesu siw dyn yn bychynlaif, agus mae'n clwy'n mi cael edrych twy mi hun ha ffygin ha mismynachig fi stoch nes commente na ffygin jelle. So, táis is sin ha mismynachig ag an hosach agus eiste sin the het sin de setting haken is ha klaar begacum de gianu agus gaan je gleam maken na maar soms nog een kleintje wa a chwal mi diedig van ik zeg asle kos eden is een schein een nooi ha mensen gaan janu she show a setting a rein mensen farmel kunnen mag alleen de torch ik een hosach lesje tenor so no schon ha fhonn de gianu as soprano agus nuair hanna parts a sin hias fan sin. So éiste sin na seo agus hí sin diochrút begge. Nu, ik heb gezegd nach Rashid nach ik klare kleef aan eind meer shit. Ach ha, weet je in de show, stok me schon is arrest Atlantic. So, shit I dag ut noi vind de kosher den Seinn agus sin fakel het glechkuch sé de fakel seo ha na Sion fehuast mollega je kun G san du de jöler fos gepalt word mar jaller I ha an en Sion merk as shit an ha kod shit ha an en Sion fehuast mollega je kun G san gut a jöler fos gepalt a word mar jaller I. So jeestin het is een nooi setting is an kosher. Agus an is kumat in is setting ha stoch tornes joligheid. Ha agus a shottle dat kunnen en je ga schrijven aan de schertje die kookt die agus schön voor die is schwa.
agus an nóir sin éiste sin is Is begin je smaak hoe jodig am ketche de phone had. Noi ionnsaich th-obrach sé vi clacha go phone. Agus ha Sinna far me sin dolle háiscig fiachní auscig noi tradition de noi hafisacine a de phone a seo. Ach an háiseach díadach sean ha cuanti cati met cúsin colachtaí chéile. Stoken cuanti de sin noi a maration blad a vis a leine, hiad leine as an noi ha menser a gianu dollamach. Han en Sion verhoorst. Is je zit hier te leine, jenne noi setting mensen is ne koosjaden. Agus je zo noi tradition te, wist niet aan je al die hele. Han en Sion verhoorst. Kwaad je zo is in een koosjad. Han en Sion verhoorst. Sean nooit tradition te. Han en Sion verhoorst. Zo gaan we het alle legal lezen nooit tradition te egal tre. Hasjach, cos een kleintje ver mijn haar. Kan je anders je toch me heen gaan heen. Han en Sion verhoorst. Han en Sion verhoorst. Malig je kunt je malig je kunt je shall do the yeller fos gepalje sam am Maria Dus doet hem je de janu, dus het hem je tot na salam waar de gelijkig is zo'n goosjaar. Agus nish fhonn a sin rutella ha gobrach salam en sé ha chule salam a fragrig a chule fhonn. So sorgut klachgig ha na fhonn geleerd en de salam geleerd. Gaan je nou nog 1 meter. We zijn er klachgig. Is een materiaal van Neustoch aan de Bhiodh voor meter materiaal als de salamen. Ha be long meter tunes man all people that on earth to dwell fhonn hoos nad materiaal ach na salamen Gaelic sé 9 meter haun is on chule ginach. Agus fi me hin adich ha gere phone man strike we de glechke schon French sé ma hulen togum suasach na miaun on ik monarst. Ach sé han Sion verhoorst ha de glechke schon phone show. Agus ne Gematrik net de steunje viagen die smanige maar je in de fijne goede zat het salamen. Gematrik ik vakel huket salamen ha visait agus ha phonetjen huket. Maar is een plaat han Sion verhoorst na feken zijn me vialu agus kroaken die percentage janu. She
St David's ham smynach yw hynny'n Sean Seinn. Hawn yn y Sion y Thigeabh. Ach ybrich yn y ffein sy'n gilydd. Rwy'n am do ianw nes am dod ianw da eis yn blad. Gie French ydych hyn le gys at yr Gaelic agus ha rodelle cwydych yn y Salm yn Gaelic had yr Gaelic fhonn setting ag minster. Ha setting ag minster sy'n y chosiar. Ha fi sed dyn gles han. Ha fi sed chwlytrop ha chosiar gan ianw. Ha dy fiachan ag ianw ffeir ydych mar a ha edd ysgrifig. Agus ha mi credj gyre cwmys ha ma han fi cwmanti doi minster. Agus ha yn y Salm yn hacan yw se nad yr ialach ag hadr ha oran na fe edd ystieach na prescribed stage na ddim de ffacol fi siw clech gysyn Seinn agus fi edd i gianw an y siawn nos bydd dyn ni gymat rich gyffoenach dyn nad yr ialach ag hadr oran stage agus oran ha siawn nos wel am ysmyn i'ch maleis yn blad ac yn y sio far ymlaen stage son as a setting around Mainzer agus an y siawn nos chef ar y melo chwlytrop ha sy'n i dianw Salm Gaelic ha cwtgyn at yr Gaelic jan han coignal gan ianw at yr Gaelic han yn gres notes mark yn hans at yr Gaelic y chwlytrop agus gart sy'n na ffôn y hawn agus fiw gat y ben na Salm fy gawn eistio dwi agus hiw gymylahar ag môr awn agus sy'n man am eisiau cymant i siawn nos co yw chwlytrop fys cwtgyn ag ymeliol ys mae siawn nos y sy'n hawr an y siawn nos gymahad yr Gaelic y chwlytrop had ga hyn chan lat y cwth na gres nos as na at y chwlytrop fys at ga ianw nes eistio sy'n yn rasti eis yn blad sio hiod fer Sio eis yn blad eile, agus sio'n halam fys French ydych hyn gymaint rhig ddys, nerfa mi brin i chen yma ien. Myrch yma clod gwyd yma halaina. Nes,
Hag yma cydrymwch dim an ha yn salaman yn pitchig mar eisiau blad. Von ha egl dwi ma haid i setig yma hard. Agus was setig ma sydd warwyd begard. Setig y hacyn y mar eisiau blad ie. Yn eisiau blad y hacyn y sio ma'n haid y heitig hys y chosiar. Ha an y hanywchwyr o'n hi sy'n efo han. Y noi had yn ianw as na ja, had shoot. Goed bek tulig show yan. Ach she ki at reality ja show schon no phone maar had ik ja nu. So, rwy'n am i gyri i anu yn ras siegol haddish ed y ffôn agus y clech gyda ffacil. Ach ni mi a as y ny, fydd i'n ys, ni mi as y ny, yw hynna ci sy'n hanghosio. Clwy mi a. Hanes i on y fewart dy hawn Hanes i on y fewart maleg. Okay, so as yn dod ddau sgol gosio down yn y sio ymwrs maleg y gynji sound the yellow fosgupalch Avoch Marialleri. Nis ma we dol hein sio ferken Christus a Cal. Mi had ich adriest. Hanen Sion fehwart malega yegunji. Sound together fosgupalch Avoch Marialleri. Nis y sian yn noi fydd y ganyanw na rhaid gofi ganyanw mar chosiad. As yn noi sy, fan y melwchwl y cael am nordw. Ach, han is een dolgematisch en dus het is een dolgematisch en dooi, hij is een Gaeliano as a Gaelic. Agus fame te feen a phone na de gaunen hasher, agus de notes gesonritje. Kan je rhythm ach a notes. So torch in the east, dus wat ik jurgel has gonna. Hanen Sion fehuarst malega yegunji. Nish. Snedashen is toshin ganyanu anoi vistu ganyanu as a Gaelic. So, net we doen nu salama show. Ga wie de torskrug.
leis lein presente ag an tuigse Bhí Seinn nan lein a siad mar choigeál. So háis ag an presenter a Giannu Hanna sí anna fehua. Ha dhéananig an presenter siad ag Havig sin an nan leine mar a smain justu ma géin. Se seo a chiad leine géin an nan around. So these Hanna sí anna fehua. Cáithín al gahain. So gaan je Calum zeker gaan al die phone dan kom je aan kan schessen een presenter een aard dus kan hoor je de phone. Dus dan hoor je gezegd stok als je kan die de notes via de mogelijk die phone houden hoor je het nog een schön kon zo. Nis gaan je klaar akem recording akem je Salm idhlig leis na ranna sin ach éiste sin mas smainne sin ma géin gaan je lánach facail at Gaelic ach sé sósas do ma haun. Okay, so ha short in this art. I'm just making my here. So ha barrachd Seinn lana tuigse Is het een eerste? Clack in the fackid. Hanna sí anna fehua máling Snead astú marach a chuin.
si a chiad leine presentig ag táiseach arán. So má chuáte sin décho codach sa há an nói há i gheanú an na setting menser agus an nói has sin gan gheanú. A mis mé le go má codach na chéile. Bhí go lerach mé seo. Han en si an fehuarst. Si an nói há i gheanú sa chóisiad, setting a chóisiad. Líist. Han en si an fehuarst. Anu ad eile. Han en si an fehuarst. An nói traditionte. Han en si an fehuarst. So had gemaakt colach de hele nói presentig chanin. A gan oorsen net de gemeentestudie die tager de oorsen dus a chaginad. Sin net ha achint mór an, agus ha gema hat gealit. Agus ha anamach gema net ha de kant ikere long tunes na tunes fat de haun van ha sho maresenblad. Dus ga je mee toort cheat geschecht ga janu. Ach sho maresenblad noi hunigen chaginal sho. Han si on fevarst. Dus als je een had gealig, ha mismeinigig van een nieuwe vicine ga je janu. So als je janu An Sion fehuarst, Han Sion fehuarst. Dus eerst die is dus nog zo. Han Sion fevarst. Dus die men wat het jaren show ik een hammen ze. Stoker o kosha as a chaginal, an il Gaelic Psalm, an il Gaelic Psalm. Stoker o kosha ac a vagianu sho agus got an chaginal Seinn van she melody there's an chaginal Seinn she da soprano Seinn. Han goni na fein a gianu shon a soprano. Huligen gen a salaman Gaelic has ni gianu. She loina da. Soprano. So, jidach ganna trídrúten ha mismönich a kolach de hele. Ha leine presentig ha mismönich rút be kolach de hele. Ach ha rút an koichinal de gianu an menser. Eistjen die diestisch. Maar smönjes doet niet. Gaan je vaker zo ach zo man has eating. Was de presentig. Ik een G.
So, gaan je met alle gezegd, kustje, dal goedig zien buurbrug werken, die er kunnen we die nu kalach, die er een nooit ha mensen gaan janu. Ha kalor kosher naun, ha janu schon, agus gezegd unwa gaan janu maar kosher er is. Ach, wat hij zijn dal janu en strehen zo, in een Bùth Obrach Seinn die er gegal harisch er een nooit tradition te, ha je jaardig het we gaan janu. So, het je niet rasch, het is go een nooit tradition te hashin janu. Salama seo agus díadach is seán féin a fhonn nraichte. Ha mi smainnig an cleach cmí. No cleach cmí a fhonn ha mi a scríomh, ha na síon féthe bháist. Is gacha mar mi a scríomh sí as. Ha na síon féthe bháist mála Salut de jeder fosgepeilt, salut de jeder fosgepeilt, watch Marialerie, watch Marialerie. En daar kon ik hier uitleiden, zo die zijn leiden maar zeggen. Salut de jeder fosgepeilt, salut de jeder fosgepeilt, watch Marialerie, watch Marialerie. So, als je aan de phone dan weet dat ik gaan. So, Sharon de James toen mag het eentje. Dan uit je Salm in Gaelic had al gesloten, agus han een nood zijn goviaan. Ach, een naam han een nood goviaan, als een rhythm ha govi advantageous. Van hoe dan govi buurlijk een nood zo, ik ga hem advantageous. Agus nooit net aan een guhen geleerd kon. Ze zijn had je nu de Salm in Gaelic als een nooit tradition te gemach ma advantageous van een nooit wat zechting een goosjaar. Het is ja nu le mensen. Agus hasechting mensen kortrums gemoor een gezicht is. Ach, gaan je zijn nooit Seinn Salm en has je niet ja nu aan. Agus gaan door een jaar wie tolerage aan de jacht is vinken. Thema wat gaan ja nu. Zien dus aan de ekelischen mannen ro at stokkleke kosten dan voor in de ekelischen moor gaan de lussen. Ach, een nooit een goeienaal Seinn als een soprano lijn aan de 16 mensen ha gemama advantageous van een nooit hashinig aan janu een nooit tradition te. Haast toch lijnen presenting roedigen kollig is. Roedbek kollig is aan naadjegen. Han is aan veel ha gemak kollig. Maar jezus in die is die een nooit ha de janu het is schrijven dat je al. Han is aan veel
agus nó dhéananig sinne sé Hanna Seinn fhonn. so hanna gasin go má colach de chéile súla mí. Gosóir de 100%, 100% ach an nóir na a háisigus tú a géisteach dí seo Hanna sin go hat gealdit for seo. Hanna Seinn fhonn. Hanna Seinn fhonn. Málaga ghecún Na de hóisius tú ha an rán a ghéan agus chaine las setting ag minsar ach an rán se da. Hanna Seinn féhhaist molla a dhécun G san dúta gjölar fós go páilt bháid mar gealarí. Spirút becht a gahar hín stoch atar fócháisar go cáisar, stoch mel fagin de cháisar an ga dhéanú rútbeg na slódig na rútbeg na slóa. Ach a chuide smó a dhéanú a sean a chiad rán a seo go lé dhéanú. Ha tot choras damin at go lé. Nis sean seo dhéanú a nói ha sinnig a dhéanú ha as Salm Gaelic chaine lá tot ach stoch minad scóchtíag chickens, rúting chimil edition. So hiú gere nan am hagedd ha na fáin fata the long tunes agus bando ferman hoort mi chenne va French, Martyrs, Stilt, Elgin, Junjay agus Old London. Se sin na sia har de clech gin a go na warke de sin. A sean ciadan de bblionnich. Nis rot a hagad le na Salman, chimigole et neiche tíag fichiad na dechadichiad. Hanig ha leormach le torchin na fáin úr hasin de clechig nugin ba mi ganamach na barrachd fichiadag. Hanig torach isteach stoch in hamon sin man torwood martyrdom agus háising na coichin ellen ganianu. Ach na mig dunnes mi an de Buriníis go kaatje na háisich system hakin nu. En na system a sin geolagheid a hadden vi dal fatme bese. Kan háisich ja ha fáin smuinnig stoch around zat migel at ernis na gan hoorsen a háisich ja noschen genadig an nol gonne hellanen. Agus ha go echtriol ha se steil a seo nach de háisich as a Gaelic. Bad tos san as a viola cha dhéanú agus sugat an nóla ga medagag ha farwat kunna macha lein agus senrod behommte wat de clechgas na hekel sin doorsen. Agus ha ach an áte ha seo tachar de nu ha san was a seo as a Gaelic agus ha de clechig hal na medagag far men at de clechig ha rutigen kolach dus ha de clechig na hymns nát an oran spiritol man Amazing Grace agus ach an laat sem as an hulden is far me laat de kunna macha leine lenne Salman man wat de Gianu ha chorus kiot blione gelé for wat de Gianu sin hal na medagag lenne Salman. So shanait agut French hiot fer hiot Bùth Obrach ha me de Gianu. So vi sag schon gefamilialig het put een techniker. Ha me nás kun chordars of skunduashu rutbeg a machas. So ha me fer dídag stoch dol hadis anu adela dídag ed a fhonn van chuletrap has dol janu na Bùth Obrach as jay seo ha me dol háske leis a fhonn fer mar seo agus an oorsen dol chuiseachad be an tíide gus me fisik dunne de fhonn so an oorsen dol háske shalting. De had janu fhonn se. At er Gaelic near the hashin ga chlechig as a Gaelic. So, let's show. Hanna Seinn
an fehúars mála a dhégunjí. Hayas mo chénig yanu len notes cast. Haunan Sion fehúars mála a dhégunjí. Sound the dial foscu palch avoid margallery. Agus a dynnu geolach edvig a yanu yn oise an yn coshadan. Ach na higa go Gaelic. Na higa go Gaelic as yn gi chynigig. A rhythm a sio. A rhythm steetje mar gymig. Ha agus has yn y clechgig na notes ha sio. Ach sanig amon yn adr Gaelic has yn y bwrlig na notes. Ach chwle trap chmigel ad a chwle gynnig na notes a sio. Ha dyn y cwth na notes, gres notes mar gychanegat or agus hadal chosleudig agus gymidynne bwrlig na notes ag amon yn adr Gaelic. Agus rod hamish yn fiachan ag ianu, sydd ydych sialting eif yn doi hamish ga ianu. Ach na ddeg yw'r iolach eith, bohodd geif clechgig na gres notes ha sonrheitje gagach yndynne. Sian rod am eirflach ma gen na guhan. Ha chwle gu a ham yn coichen al Gaelic. Han doi had het janu na gres notes adr Gaelic voor gele. Agus semeskachig jen na guhan stoch gaan du ha na guhan ma. Agus stoch en degin stoch na gel aan de guhan ma marken gaan de kutig in de boerin ha god kon want agus janu altijd moet ik in zo'n moon door. Ach gaan je sjenne kant na goeding afgin na boerin sjenne janu wie ma et Seinn nan Salm Gaelic. Agus yn oiele cwdio caffagin iawn stoch y fig ma y gianu rwyd yn egymod stoch yoga rwyd yn dwlig fi gianu han Salm Gaelic. So, gydwch eisiau god hadis ag anad, gydwch eisiau began dy flas dod gaif, ie. Sio ma'n iannich sy'n presenting line sang ut de jeller fosku patch sound ut de jeller fosku patch presenting a watch mariality So am ismannach is an clíoch gnéis sin de díis is Seinn fhonn a seo le rannan adr Gaelic ach sinna fhonn a hawn agus ha mi hín ismannach cymryd díis ach wel hat an ha yn ach Seinn an a Thigeabh ma hard agus an jarella ha ismannach an So eerste sin du an nor du Ian MacLeod an Hoshach.
Okay, zo'n eerste zin is. Dus ga je dat aan. Na, da, na, da. En na haar is een Italiaanse, maar ook gaan we smeken met dat kan ik jou. Die bensar. So als je schaut in Rutbeck, van me laat kollig hele, ach van me aardig en moor. So na her kon je narpe en is in na Bùth Obrach has een vertog aan janu als nooit tradition te. Maar ik jorde die gewoon niet hier voor es kijken zo schach kon je wat, ges zo hier voor had tagert aan de schach kon je wat, kom ik am af kwanti. Je toch Rutbeck farmel saunlion aun as a shaun dói. Agus sé sin an dói de smúneach gur seo an neisiimplach má dhéadh a hacha gén an dói a bhd a Seinn nan Salm an Gaelic as a géaltach. Agus ha mi smúneach gur an nó rud a bhd a Seinn sé, bhíh na caihan allan a Seinn an presentig, leine presentig man a hána jo, agus cuideach a leine soprano. Fair man han a passionelle alto tenor agus bass part edrych goed de stiach tíidech sean arrangement mensen Seinn. Ach söle mi gut in vikar, ach söle mi nach bega kommesoch gatönje gesonrit ska rute vai tahar lesson na lesachi. Se sent korwati giori gunga gehule dunne past agus korwati giori kusni Seinn na simply. Van geusig setting mensen aan de goosjaar. Als je het tot jaarstruute hiet, ze ha geusig arrangement semi, kuhadam semi. So ha tor op een leib zijn, agus gaan je mismeinig gemoeren ja kahinal semi wie Seinn. Man roat de neus kunnen paas rond zo, goed in wie jaar. Ach, roet ha mama geen nooia shinniga Seinn nu, she gemelle goele trap ha shinniga Seinn. Fiú get be nu fón a bhíánt, go me le go bhíad realaid be duine ann an heachcons nach roáin an heachcon gai, be presenter at realaid ann an heachcons van heachcon ma dhéadh, agus a chula trop has ni Seinn a ha go bhí at realaid. Ha go bhí idir héchtig le an pitch, ní sin éid agus tú deile ha de chhlechig cuideach. Net was presenter a cuideach a leine, chan je la séchtig a le pitch fémi at tíidech gáil le, dé a héna smúneach ag an naim. Agus bháin an stoch náisiige ha fer kunnen mag leine na siosel na pagoodga gestok en hoosja na baard na pagoodga as mi dully dus ik gaitnal wie zat de kamal dus je phone ach ha mi nog eens ha kun hoort diedig gedesjak wekke huksen kondag ik kuat dus je phone French agus materiaal in haun dus golle Bùth Obrach met al Seinn tulle be mi diedig het al hadish de phone ze klech een round
na da raun schon na heschen bladen wie sakin agus jumi eschen bladen had ich in de bleonig in stok klaren ga ik aan van bleonig in dash Díadach an sealtaint me na hána salaman áthracha gheanú fá stóch na cógedan seachadan nuas gan lániu. Agus ha man águs go mis an cónlag anúad eile na tímigad celadíag eile seán gáil hadí sé fón. Agus man hud mí ag an thoiseach ma hasú georí matan so mí acu georí mí fón go sónrítí gheanú machas na Figad sa céad ha mi hug ha mi dúnach sin gheanú. Ach man begin eilin isteach tuim hín fo na fóin ha mi smáneach had an clech in na strí as na hugil sin na fagin eile. So, ba sin leif, chula beannach agus hí sinne a náhuail seif.